Umsolwa wesithupha Selby Sigaba Dlamini ecaleni lekubulawa kosomabhizinisi wakwaMathapa Sifiso Simelane sewuphenduke waba ngufakazi wemshushisi. Sigaba namuhla uchazele inkantolo ukuthi bambulala kanjani losomabhizinisi ngekubambisana nalabanye bomsolwa laboshwa nabo. Uthi losomabhizinisi bambulala mhla ka-23 January 2024. Sigaba uthi washayelwa ngusikoni wakhe Bongwe Nhlabathi lo wambuta ukuthi ukuphi mhla ka-17 January 2024. Uthi wamtshela ukuthi usekhawashi yakhe eMalkens. Uthi nembala wefika ngemoto ahamba nemngani wakhe noNhlanhla Magagula. Uthi kulapho amtshela khona ukuthi kunemali lelula lekhona lekumele ukuthi ithathwe kuMathapa iBethani kulomunye somabhizinisi lo indvodza yasikoni wakhe. Uthi wamtshela ukuthi le mali ikusafe ingetulu kwa-100,000 emalangeni. Uthi wambuta Bongiwe ukuthi pho le mali batayithola njani. Wathi Bongiwe akakhululeke yena usebenzisana nemngani walosomabhizinisi batakuhlela kahle lokho. Sigaba uthi ngakusasa-ke bahamba bayodibana nemngani walosomabhizinisi lathide nguNjabulo Magagulwa umsolwa wesikhombisa. Uthi kulowo mhlangano wabo wababuta ukuthi bathi kuphi le mali yakhe. Uthi Njabulo wamtshela ukuthi iseBethani kusafe ekhaya lemngani wakhe Sifiso Simelane. Uthi wathi iplani kumbamba sovele unayo ngoba kulawo malanga bebafuna sitoko seMathai ngoba banalenye ibhizinisi yekuthengisa eMathai. Sigaba uthi wabuta Njabulo ukuthi bangaphi kulo mshikashika. Njabulo wathi utawukuta nalabanye lababili ngalelanga lalomsebenzi. Uthi behlukana wagadza lucingo-ke litomtshela ukuthi sekuyosentshedwa. Uthi mhla ka-22 January 2024 kungumsombuluko entsambama wathola licingo lolubuya kubongiwe ukuthi sale bayosebenta. Uthi nembala badibana kumahala. Njabulo wafika nebangani bakhe labane washo ukuthi sovele umtshelile Simelane ukuthi kuneMathai latawungena e-Oshok. Uthi bekude kwawona lawo Mathai. Uthi kodwa bekuliplani lokuthi bambambe. Uthi nembala Simelane weda kule ndzawo Njabulo lebengamtshele ngayo ukuthi kuyawehliswa la Mathai khona. Uthi yena Sigaba kwathiwa ungumphathi wakuleyo ndzawo. Uthi Simelane wathi cha ngeke kulunge ukuthi leyo ndzawo kushiwe khona la Mathai kodwa-ke abasebenzise lenye inkampani yakhe lenawo lamawolumba ebeka la Mathai. Uthi nembala kwabanjalo. Uthi wajika Simelane watshela umngani wakhe Njabulo ukuthi amtshele uma ngabe le truck yeMathai seyida. Uthi bahamba bayochuba isikhathi eNgwane Park. Kuthi kushayele isikhathi bebatshele Simelane ngaso ukuthi kutawufika le loli. Uthi nembala babuyela emuva mane bese basihlanu lola lomunye sasele. Uthi bathi nabafika kule nkampani lapho kutokwehliswa khona la Mathai bakhanza security labafike bathatha timbatho takhe nesicwayi sakhe kwagcokwa nguye Sigaba. Uthi Njabulo washayela Simelane ukuthi sale eta. Uthi kulapho-ke bambamba khona bamkhunga ngemasolo tape. Uthi Simelane wababuda ukuthi bafunani basho ukuthi bafuna imali. Uthi wabatshela ukuthi le mali yemalobolo seyisebhange ngoba emalobolo sahlehlisiwe. Sigaba uthi lo somabhizinisi bekasolwa khale njalo ngaNjabulo lati ukuthi ngumngani wakhe ukuthi sangaze athengiswe nguye. Uthi kule moto yaSimelane bakhanza kunentombatane labayimuka lucingo bathatha naleti taSimelane bafuna imaphini beyokhokha imali. Uthi behlukana ikhathi labanye bayokhokha le mali bona bahamba naSimelane baya eMalkens lapho bafike bambulalela khona. Uthi bangena naye ehlathini bewacala wacale wabutabuta Simelane ngetimali ahle amtshopa ngemukhwa lebe bawuthole khona emotweni yaSimelane. Uthi Simelane bekasolwa khale njalo ngebantwa bakhe athi bamane batame indlela yokuthi bashayele siswakhe bathole indlela yokuthi kutholakale le mali. Uthi kulapho-ke wacala wase umjuba chochocho waphola imbi kwabo bambuka eDinzabente Channel.